Ramdin thara Harpuya Champhai kanan forward Harpuya oh tulakan Champhai kanan village council labin LPS Suzuki All Mizoram Inter-Village Football Tournament 2022 Nimin Mai Khan Zo Anita A Mizoram Hunshang Shangachongin Village Council le Local Council teams ani palilai he tournament a hian an chuaka atopa team thale vanei pani Sialhok VC le Champhai Kanan VC team ten final khelin Champhai Kanan VC team te hi Sydney Fire chakin an champion ta ania Lomanan Hansema champion team in cheng nuai khat le singa pahni na in cheng nuai khat an hloti shiat ani taknu khan mitam takin loman prize money atlem thu te na satakin social media lama anaw chwa puya ho anti thu te an soina sa Mase Mizo Football Association MFA lam eroin antum anlotlin puya prize money ngor ain players tam tak ma khwa sutkwak ani don ta Nimin final khelzo ani nu khan mipuinol puin kansha lauthil athenga India Top Flight Indian Super League ISL Club Bengaluru FC te chuan lamwala khan lamkal anloin ti rukhiawa chungan club ayo mipoimo te chuan rang takin Champhai Kanan VC team player pahni te chuan ko sang hala an bengal enge an thutlung na ero la shelo ma ila ako sang tu masaber ni lo an laule ani kha Champhai Kanan VC player pahin te ma khwa chu a engal viau ni in alanga ani chau hi an ni lawania Mizoram Premier League MPL club shangin tunchuma hian player an lo lanual bok ti thu don ani le ta zela MPL club tan la hunlomom ain herwalin player tamtak MPL lama khel thei tura swang tuana la nei chin ngai lo te poin bungthar an kai phawele zel don ta ani chu Tuna LBS Suzuki All Mizoram Inter-Village Football Tournament hi alo theo neu lo hle maya Mizoram chu India ram football powerhouse kanni chhove tak me kawangin ngai tha thiang kanni to lo Thlobok football tournament ang mai ani to lawa India Rama Football Club lian tak tak ten scout anron tirna sa hle a anin phum ru fur mai ani hei chau hi alani lawa ISL champion Hyderabad FC how to papon aron en ti thu te kanna dong ta jelbok kan thu don na soidanin voin hian sai rang din thara Mizoram Football Association MFA ground a India Ram Club lian tak tak scout ten player sang anron chik big te chu trial an nei puidon an la tile ta zel ani karalia manga ton football tournament ro pui takhian ra tha a thlen na sajia kan hu chho zel don ani ta khi prize money atlem niya soi chungchanga MFA lam ho tu te kan bia ko chuan heti hian min changa prize money chu atoka kan ngai aya sang chuan aya sang zel ashinga kan main competition MPL te MFA cup te atanga kan te angaya prize money hi khel chan ani lawa kan poisa nei atanga amil tok vela kan ngai ani poisa sang zel hi football ecosystem atan achhaber lawa kantlin lo thuai thei anti ani tudon na pakhat po in loman prize money ngor hi chu tu team ma in an khel chan lem lawang sport association tin hian zorama chuan player titana platform siam an in toy siam nan te phailama an kalzel na rem chang siam nan te he ayaro pui jok an thlen na tur kong sial nan kan ti deuh tlang pui ati ve bok listening to my heart inside of the head. You found another one, but I am the better one. I won't let you forget me.